Многу ни е пријатно во ваше друштво и во ваша организација Семејство Дренчовски. Навистина сме почестени што имаме можноста уште една 17-та година поред Струмица и ние како сограѓани да дишеме во духот на филмот. Верувам дека сите вие почитувана публико кои што сте редовни сиве овие веќе трет ден уживате и влеговте во таа една филмска енергија која што се шири уште од почетокот на 5 август. Предпоставувам, бидејќи имавме 2 вечери проекции, дека веќе во вас живеат некои од сцените кои што ги гледавме и кои што успеа да остварат простор, да отворат некои нови светови внатре во нас. А овде го имаме и господинот Перовиќ, кој што има една тешка задача годинава да биде око заедно со овде присутните членови на жирито, господинот Ангелов, господја Рајел, господја Ѓорѓовска Илиевска. И знам дека нема да ви биде лесно, гледаме прекрасни филмски остварувања, меѓутоа сепак вашиот сензибилитет сигурно ќе фати око, затоа што вечерва, ако не се лажам, ќе биде и прогласувањето по проекциите, ќе имаме прогласување на наградите. Како што најави господинот Тренчевски, ние имаме една филмска работилница со господин Перовиќ. На Струмичани и на Астерфест тој е драг гостин, веќе одомакинет, ако може така да речеме, на фестивалот, затоа што неколку пати негови филмови се прикажувани. Минатата година ја понесе наградата Ацо Алексов за најдобар автор, најдобро авторско остварување. И кога се интересирав подлабоко за да ви го доловам вам, господинот Перовиќ, најдов на една многу интересна негова изјава. Тој вели вака: животот е еден и ист, а места има многу и луѓето само навидум се разликуваат од едно на друго место, но во основа човечкото е исто каде и да е. Тоа е она на што мислам додека ги правам филмовите. Вака Перовиќ се има изјаснето во едно интервју и вели дека тоа е единственото на кое што тој се фокусира. Колку длабока и филозофска мисла, велам си, имаме работа со длабокоумен човек, еден режисер кој што многу слоевито навлегува во темите, во филмовите, а ова го гледаме и во ако погледнете барем неколку негови филмови, ќе видите која длабочина се крие во филмовите. Режисерот Перовиќ е роден во Цетиње, на Цетиње, а филмска и телевизиска режија, дипломирал во Белград на факултетот за драмски уметности. Има искуство како уредник во телевизија, меѓутоа и од предавања стекнато овде и таму на факултетите, односно на факултетите за драмска уметност. И она што е многу интересно е тоа што тој своето стекнато искуство, ќе се сложите сите кои што предавате на студенти, го пренесува на идните кинематографи, филмаджи, театарджи, актери, автори. И она е навистина нешто благородно. Не знам дали постои поблагородно од тоа, она што макотрпно си го научил да го споделиш за оној по тебе, да не почне од нула, да не почне од тука, туку да продолжи од скалилото кое што вие сте го достигнале, сте го искачиле и да дозволите да полета, да ве надмине. И во неговата големина да не гледаш сенка, туку факел, што ќе ти го осветлува и лицето и ќе ти го обелува образот. Може би ќе се сложите дека е така. За правењето филм, велат дека режисерот или авторот мора да има око. Или не само око, бидејќи окото ние сме насвесни колку е важно да го спознаеме светот, да го доловиме светот, но око да го доловите светот на другите низ една поинаква перспектива. Или да се прикаже она што навидум е невидливо за околината. Така, многу ми е интересно она што, например, во вашиот филм, само да се потсетам кој беше, зборувавме за Жет на каменото море, еден многу интересен, многу длабок, долгометражен документарен филм, во кој што се обидовте да дадете приказ како во современиот свет постојат средини кои што навистина се чини дека се заборавени од Бога и од цивилизацијата и буквално тамо е како 17 век, се живее многу поскромно. И она што за некој дело нели да ја допре публиката,
се вели дека мора да отклучи нешто во нас. Нашите емоции, некоја потисната или заборавено, некое заборавено чувство кое што постои, кога авторот ќе дојде до тој клуч, срцата ни се отвараат. Ние сме на некој начин широко отворени за да ја примиме таа емоција. Минатата година филмот што беше издвоен како еден од најуспешните го носи името Мирот на нашата Богородица, но не само овде, тој доби уште 5, мислам, други награди, ќе ни кажете подоцна. И она што го велите дека ви е важно да раскажувате приказни, исто како што Жетта нели на Каменото море раскажува за една можеби вознемирувачка приказна, вознемирува колку е некој заборавен, колку е некој поинаков, иако нели тоа е на крајот гледаме дека е избор. Луѓето и избираат да живеат поинаку од рамката во која што се. И сите овие теми што ги начнав, јас верувам дека вие ќе се обидете и да ни ги одгатнете низ вашето предавање, низ вашата работилница, па не би сакала да должам и да го одземам вниманието, туку ви давам збор и еве да не навлечете во вашиот магичен филмски свет. Повелете. Prvo, hvala što ste se tako dobro pripremili. Žao mi je što ne mogu govoriti na makedonskom, ali moj jedini pokušaj da govorim makedonski završio se neslavno. Dopisivao sam se sa jednim prijateljem iz Makedonije, pokušavao da pišem na makedonskom i poslednje njegovo pismo bilo je ovako: molim te da mi pišeš na srpsko-hrvatskom, jer koga mi pišuvaš na makedonski, ičte ne razbiram. Dakle, pričat ću na srpsko-hrvatskom ili na tom jeziku zajedničkom ostatku Jugoslavije, koji na sreću vi u Makedoniji razumete, jer ne gajite nikakvo loše raspoloženje prema ostatku Jugoslavije. Vi ste pomenuli nekoliko pojmova koji jesu ključni u dokumentarističkom stvaranju. Pomenuli ste oko i posmatranje, pomenuli ste izbor, još nekoliko stvari i zaista hvala na tome što ste potražili i što ste jedan stav moj do koga držim o tome da je ljudsko jednako na bilo kojoj tačci zemljine kugle, a da su samo nijanse i razlike ono što je pridodato, što ste to izabrali da citirate. Dakle, ja se čitavog života bavim nečim što se zove kreativni dokumentarac. Da li to kreativni treba posebno naglašavati? Izgleda da treba. Jer u pučkom, narodnom, široko rasprostranjenom shvatanju dokumentarac se gleda prilično pojednostavljeno. To je jedno od ovo dvoje. Ili, pod jedan, čovjek stoji pred kamerom, priča i objašnjava nešto, ili neki narator iz ofa objašnjava gledaocu da je ono što vidi stvarno to što vidi. Ili druga varijanta, stvarnost se pred kamerom odvija sama od sebe, a mi je samo posmatramo. Tu smo kod dva od nekoliko ključnih elemenata dokumentaristike. Tradicionalni dokumentarac, ili kako ga jedan teoretičar svrstao, on ga zove explanatory, što bi se dalo prevesti objašnjavalačko-izlagački. Dokumentarac jeste ono što svi imamo u slici i u pamćenju. On se naravno nije prvi razvio, ali je dominantan. Dominantan je i zbog toga što je primat u prikazivanju dokumentaraca i kasnija izvitoperavanja, izvrtanja smisla dokumentarizma preuzela televizija, koja se obraća širokom puku pa mora prilično simplifikovano da ponudi sliku stvarnosti. Ali, pored te slike koju televizija nudi, postoji i nekakav stvaralački prostor u kome je kreacija bitna. Još je jedan od otaca dokumentarnog filma, John Grierson, kazao: dokumentarac je kreativno tumačenje stvarnosti. I to je jedna od fraza, jedan od citata koji je nailazio na mnogo sporenja. Ako je stvarnost i ako je registrovanje stvarnosti, kako može biti kreativno? Da li smo mi samo posmatrači, samo registratori stvarnosti ispred nas, ili smo oni
koji će pokušati da propuste tu stvarnost kroz sebe i da daju malo drugačiju sliku stvarnosti. Ja moram da vam kažem da sam radeći u dokumentarizmu susretao razne ljude, od onih koji dokumentarizam shvataju u najbukvalnijem smislu, dakle stvarnost ovdje prenesena na ekran, znak jednakosti. Ni trunke izmjene. Šta smo onda mi? Jesmo li konvejeri? One pokretne trake koje samo prenesu jedan boks, jedno parče stvarnosti, prenesu ga tu i ono neizmijenjeno stoji na ekranu. Ne, nismo. Nismo nešto više. Biću slobodan da slikovito to iskažem. Dakle, nijedna dama nema jedno ogledalo. A ja ću vam, evo, ovako reći, šteta, jer bismo imali priliku za jedan lijep čin ovdje demonstracije. Dakle, šta je dokumentarista? Treći pojam koji ste vi pomenuli je izbor, selekcija. Izuzetno bitna. Da krenemo od posmatranja. To je onaj drugi pojam koji ste pomenuli i to je jedna druga vrsta ili drugi mod u klasifikaciji dokumentarizma. Dakle, to je takozvani observational ili posmatrački dokumentarac. Posmatrati. Posmatrati ne znači i vidjeti. Oni koji se bave literaturom prisjetit će se jedne sjajne misli u podnaslovu jedne od knjiga Danila Kiša, koji kaže: vježbe iz upornog posmatranja naše jeste da uporno posmatramo, da kopamo, da zađemo iza i mimo u onom transcendentalnom smislu koji Englezi kažu beyond, znači da se ne zadržimo na fizičkoj stvarnosti koja je ispred nas, da nađemo neke veze koje običan gledalac ne vidi, da ih našom konekcijom, znači u montaži, manipulacijom, usuđujem se i taj izraz da upotrebim za dokumentarizam, a doći ćemo do njega malo kasnije, da ih dovedemo u vezu. Dakle, da spojimo naoko nespojivo. Da pokušamo da proizvedemo još neka značenja. Dakle, ta pučka shvatanja dokumentarizma nisu dosegla do jedne stvari koja, nadam se da će vam biti slikovito prikazana. Francuski teoretičar Etienne Suriot napisao je knjigu 200.000 dramskih situacija. 200.000. On je računao likove, karaktere, razvoj radnje, situacije, pa je tu našao algoritam koji je, kad je sve pomnožio, ispalo je 212.000 i nešto, ali poetski možemo da zaokružimo na 200.000. To se odnosi na dramske situacije u pozorištu, dakle u dramskim komadima i na filmu. A ja vam tvrdim, a čitavog života se samo time bavim, dokumentarni film je daleko širi. Nema 200.000 i nema granica. Dokumentarni film je prostor neograničene kreacije. Dokumentarni film iz stvarnosti koju tretira izvlači i metode kojom će je tretirati. Ja želim da se vratim, evo, ogledalo je stiglo, je li tako? Da. Dakle, šta je moj stav u dokumentarizmu? Često se kaže dokumentarac je ogledalo stvarnosti. A ja pitam, ma nemojte, jel stvarno? Evo, ako okrenem ovo na djevojku u prvom redu, njeno lijevo oko je na desnoj strani, desno oko na lijevoj strani. To je već izvitoperavanje stvarnosti. To nije odraz stvarnosti onakve kakva jeste. Ali to nam pomaže u stavu koji želim da izrazim. Šta ja kao dokumentarista radim? Ja uzimam ogledalo stvarnosti, koje dakle odražava jednu sliku stvarnosti, recimo vas koji ste ovdje okupljeni. I to ogledalo razbijam, ne bojte se, neću, razbijam u paramparčad, da bih onda, ključni izraz, izbor, selektovao samo određene parčiće te stvarnosti, odražene u staklu ogledala, slepio ih na način koji se zove filmska montaža i još mnogo šta,
I ponovo je to ogledalo, naravno izlomljeno, izlepljeno, ponovo ono odražava stvarnost. Ali to više nije ona stvarnost koju smo imali na početku. To je moja autorska stvarnost. Nadam se da je ovaj stav možda malo radikalan, jasan. Ili da živimo na Balkanu u mačo svijetu, pa ću sebi dozvoliti i jednu, da tako kažem, jednu mušku metaforu i nadam se da mi ženski svijet neće zameriti. Stvarnost je kao mlado izazovno djevojče koje izmiče pa se primiče, a vi kao autor idete za njom pa je stižete i ne stižete. I njenu tajnu otkrivate i ne otkrivate. Nije stvarnost samo ono što vidimo. Mi vidimo samo vrh ledenog brijega. A šta je tamo negdje dublje, šta je iza, šta je ono mimo, beyond, to ostaje na našem naporu i na našoj sposobnosti, našem kapacitetu da dosegnemo. I ja ću sad pred vama izreći svoju duboku misao, a vi me negirajte jer ćemo moći da razgovaramo, naravno, da ne bude samo monolog. Stvarnost nije ono što jeste. Apsolutno nije. Stvarnost je ono što ja od nje napravim. Ja, nisam važan ja, autor bilo kog filma, autor knjige, pjesme, poeme, slike, bilo čega. Nikad ta stvarnost u dijelu nije identična onoj stvarnosti, onom kontinuumu činjenica u samoj stvarnosti. I kad sam pomenuo činjenice, često se za dokumentarizam kaže da je faktografska umjetnost. Ja opet imam izraz zgražavanja. Faktografija u dokumentarizmu trebalo bi da znači vjernost činjenicama, brojkama, ličnostima, imenima, mjestima, događajima. Kreativni dokumentarizam ostaje vjeran svemu tome, ali kreativni dokumentarista je, da budem slobodan da to tako izrazim, kao žongler koji činjenice stvarnosti, argumente stvarnosti uzima i igra njima, balansira do nemogućih granica. On ima slobodu da to čini, ali on stvarnost nikad ne iznevjerava. Dakle, dovodeći u razne veze elemente te stvarnosti, kontekstualizujući ih i hajde ponovo da odemo do onih koji se u književnost više razumiju, gledam gospođu Sofiju prvenstveno, ima onaj izraz Viktora Šklovskog, oneobičavanje ili očuđenje, kako ko kaže. Mi, dokumentaristi, imamo puno pravo da stvarnost malo preudesimo, a ne samo da je vjerno prikažemo. Jer da je drugačije i kamera, nadzorna kamera koja prati neki ulaz, neku ulicu, neku zgradu, bila bi dokumentarista. Ali ta kamera bez našeg uticaja nije ništa. Čak ni ne znam kako bitan događaj, ako nije propušten kroz ličnost autora, ne znači ništa. Postoji čuveni Zapruderov film. Zove se film, ali je u suštini materijal. 1963. kad je ubijen Kennedy u Dallasu, jedan amater po imenu Zapruder ili Capruder, kako ko zove, bio je na licu mjesta i odreagovao je. Snimio je stvari. To što je on snimio, iskoristili su kasnije mnogi, između ostalog i Oliver Stone i tako dalje, ali to je samo materijal. To nije film. Mnogi pristupaju filmu na ovaj način.
divan događaj, uzbudljiv, zanimljiv, snimaj, zanimljiva je ličnost, dešavanje neko, snimaj, snimaj, snimaj. A ja vam tvrdim, a imam dovoljno iskustva, da se usuđujem da tvrdim da ta jedna gomila zbrda zdoljenih utisaka, nagomilanih tako, nikad neće dati rezultat ako vi niste ili prije imali neku koncepciju kad ćete i gdje i šta staviti, šta sa čim povezati, ili ako niste tokom procesa snimanja uključili svoj kreativni mozak i već pravili šemu konačne cjeline. Dakle, mi stvaramo neke nove cjeline, a ne da reprodukujemo stvarnost. Dakle, usudio sam se da vam kažem da možda drsko i volio bih čak i da polemišemo, da se neko i uključi na tu temu oko ovoga, da li je stvarnost to što jeste ili je nešto drugo. Vraćam se na ono što se tiče fakata, činjenica. Zapadni dokumentarizam, prvenstveno američki, je, iako je dokumentarac prvi veliki zvanični Nanook sa severa, Flaherty-a, nastao kod njih, krenuo nekim drugim vodama žurnalističkim. A one su odvele do toga da stvarnosti bivamo banalno vjerni. I drugo, da se gradeći na taj način pojavljuju određene velike opasnosti. Naime, svi Amerikanci, kad vam savjetuju kako raditi dokumentarac, imaju dva savjeta. Prvi savjet je intervju, a drugi savjet je takozvani cutaway. Intervju. Ja bih poželio da malo ispričam o intervju. A cutaway, za one koji nisu iz filma, da objasnim šta je. Ako ja pričam sad o skupini koja me sluša ovdje i pomenem da se u Australiji dešava to i to, filmadžija američki će ubaciti sliku ili kengura ili mape Australije i tako dalje. Ta varijanta mene vodi u jednu užasnu banalnost. To je podcjenjivanje gledaoca. To je imbecilizacija gledaoca. Mada, biću slobodno da kažem, mislim da Amerikanci imbecilizaciju i infantilizaciju sprovode i na mnogo kom polju, još ne samo kroz film. Ali da se vratimo u intervju. Možda ne znate, mi u dokumentarizmu pod pojmom intervjua podrazumijevamo različite, vrlo široke stvari. Jedna je ta elementarna, dokumentaristička, intervju, dakle između vas i mene, inter je među, nešto što se odvija u varijanti pitanje-odgovor, pitanje-odgovor. I u američkim dokumentarcima vi ćete često vidjeti ili novinara ili autora kako prilazi svojim junacima i pita ih nešto. Taj metod je cinema verite francuska varijanta, jer Amerikanci su imali cinema direct, koji je prilično drugačije, mnogi ih izjednačavaju. Dakle, cinema verite je taj metod prilično koristila. Jedna varijanta je takva. Druga varijanta je da se novinar sakrije iza kamere, novinar ili autor, i da su junaci pred kamerom, ali se ti junaci, dakle, obraćaju nekome pored kamere. Obraćaju se onome ko ih pita. U meni to uvijek stvara priličnu mučninu. Kad vidim nekoga da priča nekom pored kamere, ja se pitam kome to priča. U kakvom je odnosu sa tim nekim kome se obraća? Da li će neka akcija među njima da uslijedi? Šta će se desiti? A neće se desiti ništa. To je samo metod koji je postao konvencija u zapadnom dokumentarizmu. Sljedeća varijanta intervjua jeste kad intervjuer, dakle onaj koji propituje, eliminiše svako svoje pitanje, svaku svoju riječ i postavlja pitanja na takav način da odgovori nikad ne otkriju da je on upitan.
Dakle, ja neću vas upitati kako, koliko, zašto, kada, gdje, jer ćete vi odgovoriti tako, tada, tu i tako dalje, nego pričajte mi o onom iskustvu. I vi krećete, bilo je to tada i tada. I ja vidim neko se meni, gledaocu, povjerava. Ima još nekoliko varijanti intervjua. Jedna od varijanti jeste kad nekog od junaka koji je zainteresovan da nešto otkrije, reditelj, autor delegira da postavlja pitanje umjesto njega. Dakle, unuk preživjelog iz holokausta želi da ode u Poljsku i da pronađe mjesta na kojima je stradao njegov pradeda. On ide ispred kamere, kamera ga prati i on i iz svoje duše, svoje glave, ali i instruisan od strane autora, postavlja neka pitanja koja će nama u konačnom pomoći da formiramo cijelinu. Dakle, to je vrsta, uslovno rečeno, lažnog intervjua, ali i dalje intervju. Mnogi nisu to definisali tako, ali postoji jedna najfinija vrsta, i mi to i dalje zovemo intervju, a to je unutrašnji monolog. A unutrašnji monolog je tehnika pozajmljena iz literature, iz dramske literature. Dakle, svi znamo, ne samo dramske, naravno, svi znamo za monologe raznih junaka, u književnosti znamo kako to izgleda na sceni, ili će izići na proscenijum, ili glasno govoriti nešto što po konvenciji jesu njegove misli. On to, dakle, ne govori, on govori glasno, ali to je nešto što se u njemu dešava. Na filmu mi pratimo određene slike određene stvarnosti, a taj neki junak svoju priču govori iz pozadine. I tu prestaje da bude važno kome on to govori. Ne treba nam onaj pogled pored kamere, ne treba nam sagovornik. On to govori meni, privilegovanom gledaocu, ili govori Gospodu, govori vječnosti. On svoju priču priča. On se rasterećuje svoje muke. Dakle, jedna fina varijanta intervjua. Ali u prilog kritici intervjua i u prilog velikom pitanju treba li nam intervju uopšte u dokumentarizmu, možemo li bez njega živjeti, želim da dam i nekoliko potpitanja. Taj neko ko mi priča kako se desilo to i to, tada i tada, on je uradio to i to, onaj drugi to i to, kuća je izgledala tako, krava je izgledala tako, moje prvo pitanje je da li se on dobro sjeća, da li se svega sjeća. Drugo, da li ima neku emocionalnu vezu sa tim koja će ga omesti, zablokirati, da nešto ne iskaže. Da li taj neko ko mi priča ima poseban interes da nešto sakrije, da li on manipuliše i tako dalje i tako dalje. Dakle, nemojmo imati povjerenja u intervju do kraja. Ali, kad je u pitanju relacija autor-gledalac, ja mislim da postoji jedna sveta istina ili jedno nebesko povjerenje, da iskažem to tim riječima. To je nenapisani ugovor o povjerenju. Dakle, ja, gledalac, ulazim u vaš film vjerujući da vi mnome ne manipulišete. Ja vama vjerujem. Ali onog časa kad otkrijem da ste zaovolicno krivotvorili, iznevjerili stvarnost, istinu, ja ću da raskinem ugovor sa vama. Vi ste za mene otpisani. Iz ovoga jedna riječ izlazi kao snažna i bitna, riječ istina. I to je najčešća riječ koja se vezuje za dokumentarizam. Istina, vjerodostojnost, činjenično stanje, dakle, stvarnost onakva kakva jeste. Pa evo i jednog bogohulnog pitanja.
smije li dokumentarista da laže? Grubo pitanje, a reći ću vam svoje iskustvo. Posmatrao sam i druge, ali recimo moje iskustvo. Na Staroj planini u istočnoj Srbiji snimao sam film čiji naslov konačni i početni i konačni je bio Nestajanje. Nestajanje sela. Ne samo srpskog, nestajanje sela u čitavom postsocijalističkom svijetu, a imam informacije ne samo u njemu. Dakle, odumiranje sela. Pronašao sam selo Dojkinci u kome ima 100-ak staraca i jedna porodica u kojoj je otac ima 56 godina, majka 30 godina i pronašao djevojčicu koja ide u 4. razred osnovne škole. Učiteljica dolazi iz 42 kilometra udaljenog Pirota ili Dimitrovgrada, nekad kamionom, nekad sa nekim ko dođe, nekad prespava i uči jedno jedino dijete. Tužan je dnevnik koji kad otvorite vidite jedno ime i ogromnu prazninu. Jer to sugeriše prazninu i potpuno nestajanje. Ja sam dakle snimao tu djevojčicu 3 dana, 3 dana na putu od njene kuće do škole i susret sa učiteljicom. Proveo sam je kroz razne dijelove, angažovao neke seljake da odrade po nešto što inače rade, da bih pokazao background i dio onog svijeta koji će nepovratno nestati sa završetkom škole. I slikao sam nju kao da je to njen posljednji dan u školi. U stvarnosti slikao sam 3 dana. I film je imao uspjeha, fino je prošao, iskazao je tu muku nestajanja i zatiranja sela. A u stvarnosti ja sam u nekoliko stvari slagao. Dakle, prvo, djevojčica je imala bratića od 5 godina, koji ne ide u školu. Da sam i njega uključio u priču, ja bih se rasplinuo. Izvršio sam selekciju. Dakle, meni je bitnije bilo da suprotstavim 1 i 100, dakle jedno dijete i 100 starih osoba, čija lica su na kraju u krupnjacima samo krupna lica koja vjerovatno već i ne žive od časa kad sam film snimao. Dakle, ja sam od vas, gledalaca, sakrio jedan element stvarnosti koju slikam. Ja sam slagao. Druga stvar, djevojčica od kuće do škole ne ide tuda kuda sam ja prikazao. Ja sam krivotvorio njenu putanju. I tako dalje, i tako dalje. Ja sam stvarnost prilagođavao mojim potrebama, mojim kreativnim potrebama. Želio sam nešto da izrazim, a ne da odrazim. I eto nas kod jednog od još ključnih momenata dokumentarizma. Izraziti, a ne odraziti. Dakle, ne ogledalo koje treba da da, zovimo to vjernu sliku stvarnosti, nego izraz onoga što ja doživljavam i kako doživljavam tu stvarnost, kako ja na nju gledam, u svu opasnost da ona bude subjektivna. I kad smo kod subjektivnosti, evo još jednog pojma vrlo bitnog za dokumentarizam, često se pledira na to dokumentarac mora da bude objektivan. Ja ću po ko zna koji put pred vama da upitam, ma nemojte. A kako to može biti objektivan? Ako ja hoću da slikam vas i smeta mi ovo ovdje, ja to sklonim, ako mi svjetlo ne odgovara, ja se pomjerim ovamo, ako pozadina ne odgovara, pomjerim se tamo, to je već malo preudešena stvarnost. Ja sam je preudesio za svoje potrebe. I već smo malo iznevjerili, ali smo iznevjerili zbog nekog mog gledanja. Da ne govorimo o drugim varijantama, po znacima navoda, iznevjeravanja. Nije iznevjeravanje, nego je samo selektovanje bitnih od nebitnih momenata da bi nešto bilo bolje naglašeno
i da bi bilo bolje prihvaćeno od gledalaca. Dakle, kad kažem izraziti, a ne odraziti, ja želim da naglasim još nešto. Često se kaže dokumentarac to su slike života. Jesu slike života, ali slike života podešene po određenom redosledu koji mi zovemo dramaturgija i plus još neki tanani osjećaj i intuicija koja vam negdje kaže, čak i kad pravilo veli čini to, ne. Neki divlji nagon kaže povezat ću tako i tako. Dakle, ne slike života, nego mišljenje života. Kroz pokretne slike, kako se film definiše, kroz njihovo spajanje, njihovo jukstapoziranje, njihovo sudaranje, sučeljavanje, postavljanje određenih nizova i tako dalje, mi u stvari mislimo život. Samo što ga ne iskazujemo verbalnim komentarom. Dakle, nije dokumentarac predikaonica sa koje ću vam ja reći život je dosadan ili život je komplikovan ili ovo ono, nego ću određenim spojevima slika dovesti do toga da vas usmjerim da vaša misao formira konačni stav o nekom dijelu. Što kažu, lepota je u oku gledaoca. I konačni stav o dijelu jeste u gledaocu. On dovršava dijelo. On pravi onu glazuru, fasade i tako dalje. A isto tako priča o konkretnostima. Jeste dokumentarizam priča o konkretnim ljudima u konkretnom vremenu koji izgledaju konkretno tako kako izgledaju, nose tu i tu odjeću, govore tim i tim jezikom, kreću se u tom i tom prostoru, sve je konkretno. Ali ako mi ostanemo samo kod toga da smo konstatovali to što jeste i kako jeste, a da nemamo makar nekih naznaka, jer stvarnost je izuzetno znakovita, da gledalac razmišlja i malo o opštijoj priči, a to je da je ljudsko isto na bilo kojoj tačci zemljine kugle i zaista samo još jednom zahvalan što ste taj stav izvukli. Ako dakle nismo izvukli ili ponudili gledalcu mogućnost da izvuče svojim umom i svojom osjećajnošću i neke više istine, transcendentnije, univerzalnije, nismo daleko odmakli. Dakle, ako smijem to da sažmem u polurečenicu, ne dnevna muka, ona je ta konkretnost, nego vječni usud. Vječni usud malog zemaljskog stvora pod velikom kapom nebeskom, sa svim tegobama i ljepotama koje život donosi. I dolazimo do jednog zanimljivog momenta koji želim da vam predočim. Izraz kreativni dokumentarizam nastao je otprilike prije, recimo, 30 godina. Mislim da je jedan Francuz, Laurent Roth, prvi to upotrijebio. Ali u suštini taj izraz je mogao da se koristi za dokumentarizam od samih početaka, od Flahertyja pa na ovamo. Samo što je, kao što rekoh, žurnalizam preuzeo jedno krilo dokumentarizma i malo ga unakazio. Ali mi danas imamo puno dokumentaraca koje ja rado ne bih zvao dokumentarcima, nego dokumentima. I volio bih tu distinkciju da podijelim sa vama. BBC, recimo, pravi fenomenalne, ali apsolutno fenomenalne filmove iz divlje prirode, Wild Nature. Pravi naučno-popularne, pravi istorijske i tako dalje. Ti filmovi, naravno, imaju ljepotu slike i zvuka, ali oni se baziraju na faktima, ne na tumačenju fakata, posebno ne na interpretaciji emocionalnoj, intelektualnoj ili tako dalje
Jednostavno, činjenica je ta, biljka se razvija tako i tako, treba joj 7 dana da otvori cvijet, dolazi ptica takva i tako dalje. Sve je onako kako je u prirodi, ili iz istorije, ili iz bilo čega. Moj predlog je da te stvari zovemo filmovima, dokumentima ili samo dokumentima, a da izraz dokumentarac, za mene sveti izraz, dokumentarac koristimo samo za kreativni dokumentarizam. Dakle, za onog žonglera koji se stvarnošću poigrao.